Ütüö күнүнэн күндү доҕоттор. Бүгүн алтынны сүүрбэ аҕыс күнэ бүгүн профессор экономической наукалар доктордара, коллекционер, меценат, Лёхнаттан жырыттар Михаил Федорович Габышев төрөрдө сүүрбэ сула. Человек легенда ген аттаатыбыт кырдык бо олох жикти киһи оны мен слайдылардан капсиатахтына ордук тиимтие бугу. Онна бүгүн экеканаада мын бу киһи ологун үөрөптүтүн кини тугунан материаллары, карточкалары көрдөөбүтүн сүүрбэ хылын толбутуду. Ол тукара иэн сэтте сааһын туолара икки ый хаалан баран күн сириттен барбыт киһи ологун кистелэҥэ өссө элбээн иһэр араас үөрэтэр киһи кэрахсиир темалара тахсан иһэллэр. Онуйун оттойге эттигим курдук человек легенда диэн бүгүнгү биэриини ааттаат. Ена бастакы слайдтарда bu слайда бүттен көрөргү курдук быйыл автономиялык сүз сыла ырыбайда феврейде оны теңе культурное наследие өссө республикамдыгар ие сыла. Ити карыта бу Михаил Федорович Габышев аатын кытары государство сетемлярда. Михаил Федорович күн сидин көрүөгүттен олого кистелэҥнэрдэ бу саха сирин жона кенене бу маннык бахат ыстатынан өйдөн калбытта билден турар ологун китебит сылларгар кини атын эте да onun кеники слайдыларга көрүөктү. Саха хиригер сери юлларга кэлэхиттергер кини маннык эмне атын эте да ол гынан баран да йордон алты хетте хыллаакка хаддах бу маннык кинага бутугутна деген кини маннык себерете жон сурагар өйгөр санаатыгар катанан калды. Того күн сирен көрүөгүттен кистелэҥнэрдэ киэтэхка холугра бу көрдөөнү кинологун үөрэти сагаланыытыгар бүгүнкү битеской күнүгэ диэн баар ити өлүөхмэтээҕи Спасской собор диэне онно бастакы чааһа төрөөбүт дьоннору сурьялла онно бу маннык үчүгөй баайа сурук баар. Ити уон дэһиске алтынны уон диэһигэр төрөөбүт алтынны сүүрбэ тоҕус күнүгэр сурахтаммит Михаил уонна курдук Подкидыш диэн неизвестных родителей диэн туруйдуктар. Бэйдэ жоңго капсаабитинэн олдоннор актыы туруйдуктарынан де бу Варвара Васильевна Габышева уонна Федор Семенович Габышев киэһэ бу маннык алтынны күнүгэ киэһэтигэр ого үтүүрүн истэн тахсыбыттар онно кинилер диэлерин габаалыктатыгар
Эрге бобак суарганга суламыт саңа турабыт оғасы тарым булан улан эти чурактабыттар оны бәйлергер ого гынан халларбыттар. Эти крещеный болмага ди чурактабыт агата Федор Семенович. Оготан ылаллар, огынан баран тәнген ылаллар, крестьянин середняк тенагатын артыр, бу ылыктын үңкүлге бар диелерин аттыгар, эти булахан ола төрәбдин гэннэ, олата чүйба алта энин соңлаака түскүт карточкалара. Агата Федор Семенович чүйбалданлаака күнчиликтен бар бута, иңеде оғынны олар бута, иңетін туғынан өссі кірсетияқпы, кіргені бар, онна чугас аймақтара. Бұл ағата оғылар атаржа айын жүйді үш күнігер сұрыйбык көрген алтағыллаққа оғылар иде дәйдігер өліғынаға үнсізгі барадың білен бара, онна деп құрғыздуақта әбіт, әскі соңыруақта алына қаянда үкірейдіп өлі. Терәбітті жұмыдың соңы дейбет, терепахына соқытын үлақтыден оны бігі дегіден ден. Онда кені кәрейін қоларбық құрдым, наш дом ден Лев Михайлович Гавышар бұланып Сурибут картинала, онтулада өңсөнү бар. Оттон бу хартыста гаржактар фондаларга бар экен. Университетлere ары сенек көрүннак, онан эстомогус оңогулугус хартыста булгончу. Дебу актар Самир удактары манна белен Лев Михайлович Ургуйдур, оттан ағата бұ дерегінен сүйрекелер улап күткейі, сүйрекет сөкелер, наға көйтутун соқтур дейді. Бәкін автобиографиялар Сурьяр, сын крестьянина Якута, Алёпинского округа Мальчигарского наследа. За юношеских лет рос и воспитывался у отца в деревне Инфюр, Мальчигарский наслед, где отец имеет небольшое хозяйство. В 7 лет был отдан отцом в начальную школу, которую закончил через 3 года. В возрасте 11 лет был принят в 4-классную высшую начальную школу в Алёпинске, закончив ее через 4 года. Это высшая начальная школа. Оғылыра, учуталлары, онна таңара үйерағын үйерітер ағабыт, протеерей, Попову-то, Лаврентий Григорьевич Попову-то хатыстар бішіктер. Кете он ағысыллаққа бұлғырды. Барадеребек. Аны 10 ағысыллаққа үйерағар наға үкігей, әрбекчі, оны после окончания школы выехал в Якутск для поступления во вновь открытую сельскохозяйственную школу, куда был принят и зачислен на земскую стипендию. Сурьят и Василий Кемеров күлімнер тәрейдік осколы квартирер. Одан баран онны оғынлық үйеремнер. Саңа тәрелдегі бұл оскола историятын емен сұрындықтара, оны сабыз саңа тәрелдегеттілден тұрар ұчыталлара да кейбеттер, учебдіктара да хуақ, учығай программалары да хуақ. Олейін Михаил Гавышев реальный училищеға. Заявление хурия, эти масс реальное училищеға үйеремді, бұне Гавышевтар архивтарықта, оны 5 класты испытанияны 5 класска кип бітеді.
Онтон уон манна хыттан тини дьэ богулаах литература диэн, уонна дьэ революция диэбит эдебитчеттер кытта билсэн. Уонна лейда урьерна он Таусулаха. К этому времени меня достает свержение Колчака в Якутске. 15 декабря 1919 года. Начинается на меня гонение и репрессии со стороны учебного персонала и директора, как злостного большевика. Бұл манна хыджантыны Пресненскайден септонимнах, оны билен турар, ити үйенлер кемлеріттен кіне Платон Алексеевич Аюнскайы, Максим Кирович Амосовы, Степан Авсаковы кытта билсер боллаға дей, оны кинелер жоғыттырып кытта. Онна бұл реальныйда үйерін хыджантыны самай өйгер санатыгар тутан халбыта бұл уругуй оны чечения учитала Иагин Дмитриевич Аркуша. Аркуша барақтан тыгыты тоғыз үстүйбір баққа Иркутскайга өлдіде, атақ әне қайдағара такие болан баран жайбата хуақ болды. Тіне Санкт-Петербургтан тыгытаға сүз тоғуан оқыллаққа олық аттестаттақ үйретер бұрап ұлан бігеға реальный училищаға үлелді кәлдіде. Табаннақ үлелері правительство музейге да бағылар, онна күлден тұрар консервіне бағылар. Бұл саңа ераққа кәлбіт уолда искусствоны, изобразительное искусство, юлдық искусствоны кені кәттен, ұйдурда, үйереттен, кибелен, олейін Холобура bu Iagin Dmitриевич Arkuşa kalçağı üyerdik ki işte sahran da baran ol kalçak darniyetiler baran Irkutskayga gitsen baran istiviler Allah'a öyle kıldılar da onun böyle Sovetskay Kulaş Östüğün kurtuk korundan ağda bugün temlerle aktıllığa ete olduvallar bu kehinle Mikhail Fyodorovich daha istimini Aktan aharat dedik. Bunun tutar şübbe günüger partiya gider, onunla partiya gittikler eder içatları uluslarından tanınan onunla Sovetskay bulahı olakturga küçler ulağa barallar. Yeni bilden turar ölüğmetler barardı. O kılanmaran tuğ Свердловские курсы где. Онна ки дойдутлар баран угунну күлелерат боллага де окунан баран тимди бегин кылатын бары керектеге мен олоктон олдоргар этилерсе ондан бүгүн Свердловский коммунистический университет деңе курс арылдыбыт онна эдеп коммунисттері идаллар ден жебуманна заявление болуя онна осенен онна барыан багала эдбегате Олтынан баран Колобура Республикабыт бастакы салаячылара Михаилы Жвейдик билер болан кенеха көңіл берелді шүрбеттен тақсы келе бардықтара бүгін шүрбе ғылбаққа спихеттерінің бар, онына кенелері бұл курсанлары салайдыда Степан Авсаков. Onu kastıran yenler kantan bağırar, kınahınlar kamlar bilden turar şüphesi, olayın hayalde telegrama, soruk veren bu duyguların salavtaların kısa bilse varlıklar. Onu kibitlere sağlay indireyine gibi Sovetskay gemine Tretий съезд комсомола gemmarete, Lenin bilen tulaptite, Ровно саха делегацията ол күнтия, онна ол съезге Ленин'i istен yollanır. Onu bu iki tutar. Mikhail Fyodorovich diyen tehullah kabullardı. Eti represiye enin doktor bulutun kendiden bir de akılda var. Moskva 1920 года Onunla bu Sırplıklar yönetiminde her çocuk
Surya körüm tuğu yeriptireytiler. İki akti sinirler sonra yerağa tabarete opsiyonel nahatına laktik yürütürler. Lepsi bağıtın isterler, tiyatr, müziği bağıtın görürler. İşte opsiyonel konfetaktörün gören istimetakların isten uhanlık saytavlar. Danaga da bu maslahattan gelen bara dolarput antiyatatıga Mikhail Fyodorovic Gabusha bu hacı soruya 19 ha min olaqpun ekonomической науканы үйрәтәргә онна итин науканнан жарыктанарда амигүн диye. Оларда олық епедерken bu ekonomist olarga turara onu idetin günü buharar bu kolabora bana şöyle parlada bar norokar ortuk tuhana kalagan diye. Onu kolabora kimlaka öğrenmekten iki kimlaklara ulahan uçonayları bir dakika türde kırcık adır bu uçonaylar kolabora Alexander Vasilyevich Sayarov kurduk, Nikolay Ivanovich Bagilov kurduk, onlar öğrettikler, dinlerle falan leksiya ağırlar, ergitçi falanlar, daha Allah andırdığa ağıtları bilgiler, o sonaylar öğrettikleri bir. İki onlar ağıtların hepsi bir sefer aktan ağam. Bu diye eğer çatıkıttık üstüt olan kartıskatan bu ölükmedağı kraliçisten müzeyden yettikleri elektronla gariyanı. O tohta kırıldı ya acamı çirilen açıklığa olarak. Ama bu yüreğin bitiren kalar, o kalan baran niye ölükmediler üleliği barar. Ama o Allah Lep Mikhail Gabusha ondan Sağlardan bilagat ki birinci toğuz yüzbeğen iki noktan birinci toğuz yüzsekte 15 yıllarlı iki kodoluştuğundan müzeyde biletler derece o yine ağatın onunla uyumuştay tuğunan aktiviteler bu ağata tefsirinden tönlülürler gitleyin nabıtlar diye onunla Mikhail onu kanlı gölge bütün soğulu buha uyumuştay oğulan ağıldı. Ana iki kediklerin denetken gibi munyak siyes doğuda boğular. Ana bu manna bir ciddi var. Kolabra olumluba sürekli yıllarca Mikhail Fyodorovic uполномоченный болмағади текаландыры сөйді игрәтә юқтағаны түбі буақ өлөқмә буғырғын сирин орын ахарган дәрияқтағы бит оны Михаил Федорович әдәптән кие оны жүйдік дәрейт бит оттан каландыры сөйді игрәтә бу өлөқмә буғырғын оны жүйдік ахар оран дальше баттық Itu dia kolabra tua bu di kartiska bar itu dua kena dengan studio itu ternyata ada bu aktara yang itu yang yaktar transaksi jadi ini resep yang banyak lokalak soal kolabra bom mengaji ya ondan delegasiyan tanıdılar o kuruluşta Pat konferensiyaya ona başka bir daha serin edilen idolları siyeske itu onlar ol topluluğundan ki Mikhail Gabusha. Ana bu siyeslerde bütün kanıtlar kendine korku hallarlar ona eti narkomatta terilenler bu торговли и промышленности генә Максим Кирович Амосов салаяр, онна Михаил Федорович этине бәйтигәр үзәгә алар.
Бу онно леги хеттагына оюнуска дибаттаахыннаах мандаата ити историк ой туттары барара историко-экономический очерк Якутского края диэни оҥоруохтааҕа дит онон бу оюнускай даҕаны аммоосак даҕаны бу Михаил Федорович олох экономист буоларга кытаанахтык санаммытын билэр буолан бу маннык сорудаҕа диэрэр буолбаттара дии ити барыта целях возможно полного использования имеющихся материалов по экономике Якутии всем государственным учреждениям и организациям республики предлагается открыть товарищу Габушеву доступ к изучению архивов учреждений. Даже если это коммунальных. Антон Чүбі үс сыллаға Максим Кирович Аммосов жабы аттестат берер, өтенене бұл үлтүгераққа үлтарга, оны стипендия анаан тұрар. Онан Михаил Федорович ити сол Москваға барар, оқтайдан Чүбі үс сол наға тарақтабыллақ сол, бұл сылы кірімлік өріде қанада Чүбі үс сыллаға әдер республика әдер салайатылара наһан дақ оғыны үйраққа үлтіктері. Ити бұ аны онна баран біліңі білдер адырар Филихановтаға ирен бір сол үйерінер, олық үшейтік үйерінер, опынан баран үләйет үйрақта кейт үйдетінен кенің төттірі өңірәні олар, оны ответственный секретарь Яксика ден аналар. Бұ не bu ulakan munyakan itu, mana barik minyak turun, jadi oh kalkista, saya, anu bolanya bu presidium turun, onna itu akhirnya pada bawah bu kenyari kita itu Максим Кирович Аммосов кандидат Михаил Федорович турар. Оюнускай. Бу картыста эти өлөкмө кене өлөкмө правительство музейгер музейдер көмөлөһөн жеттере же бу яксикка үлөҗүктөрнәргә нәтиҗә булып та бар, оюнускай да бар. Онна оюнускай кандидат Михаил Федорович турар. Onu uala Lev Mikhailovich Turiputaka agam oyunspay qaymıgıtın da kanna bir tahattız kanı aljapataga dagana bırakpataga dagana diye onu sakahiliyat manna qartıskalar boğutta biye qara bar diye ona qartıskaları perisnimatta naha alta qartıskanı ağatın üyeliklerge toqtadı. Bilgin tanıyan kırdık atın qartısqalar bağlılar bu qartısqa suwaqmanna Stefan Sokolny var. Natan barda Alexey Bayarov var, Vasiliy Leontyev var. Kırdık tağana onu yönetilen çöpte qartısqa. Leontyev olara da. Roman Sokolsky'na yehetler. Lekin ondan bu kimler bilen turar Zabşaklar diyebilirden kalbi qartısqa. Bu bana niye hükümetten bu qartısqalta orsaydan bizler onu kim Ivan Nikolaevich Dinokurov ostol ulubar olarak aktıgar iki kudura battaqsa Mikhail Fyodorovich bana Alexey Bayarov var, ona Bayar Mikhail Tereshkin var. Onunla по-моему Петр Слепцов, Петр Бонифатьевич Слепцов, да. Это мне bir муньяка миняга бulular, onun sıraylara arı şuydu göster bolan deniye üyelerge sıcak taraflarında kartısında. Lepsik dediler korkka. Сегодня был кастаганы манны картиста бар колобро эти сургубуднан делегаты 7-й Алёкинской окружной партийной конференции
Şüphe etti Allah. Yine Maxim Kirili samosa var. Şey, bu kollarına niye ölüyormaktan geldik tartıştı. Eti şüphe diye sultan şüphe sultanı Mikhail Fyodoroviç kahestoniyle kahedecek. Bu sene de federatsiya ettiler. Onlar bir de olarak sonra bu billerim ya hartasta anne şüphe diye sultan iki ol Maxim Kireli sattılar. Mikhail Fyodoroviç olarak bir sınırlar kalahine. Başka bir sınırlar çok şahit. Bu kollarına anne ölüyorlar şüphe sultan anne partine konferansiya anne niye Mikhail Fyodoroviç de salaya bana harap saati. Ondan yılıyla şüphe sultan'a Mikhail Fyodoroviç Gabusov'u narkom cumhuriyeti legenda olmasa. Anılar olata bilinimler Minister Seyirskova Hacayis'te diye. O bu kenedim anılar anabıklar diyen Moskva'ya paspresler kaçaklıklarıya eder üstügenliğinin sılcar eder spesialistler daha kabul tuttar. Aydak ne olak sanata ne kabul hacer diye aydak minister diye. Onunla paspresler Savayaçta Bartolomeo verdi. O vakitinde hedi görülen iki erkekçi gibiler, acakada derin gibiler, gen görüler diye. Şimdi kompleksler yüzde bir soktan sağlanmış bile adımlık ekspedisiye akademiya lavukları ekspedisiyeler daha çabda akilleri kilerdi diye. Berharap gitu. Ondan kendisi o pengobras sampai terjadi kini keluarga yerine heccar Georgi Mitrofanovic Pavlov kendisi bu Mikhail Fyodorovich'e güdüleler bitirə ona daha çok istim hilafını doğudan aktif havlar bitecek. Ona değdi niye bir kemle niye bu narkom bolabilirdi. Üstelik birisine astık diye. Bu manna xalabra iki Pakrovska yanında vardı. Onunla okutma istansiyaları Tebiyer'de uğraklar kalbitlere edilmeye bizim Sovyetler Soyuzu gelen edilmek istansiyaları Tebiyer'de onunla terin modun kanma duruqtağın barıtın, barıdığın, barıtın bu Georgi Mitrofanovic Pavlov'u da Mikhail Fyodoroviç Gabusov ittiğin oğurtuklara. İki gününden bile bu dağın hadiyelikte bu saha tirin bu dağın hadiyette bizden turar bildiğin o suak komoyor edin. Bu onu fotoğraflarına dolu Türkler dinle baran saha ile barıta yerinleri de kaydak uzun yarı içinde Türkler ölçüde sana suakta dünyayı suaktara mutluluk dikeni oldu, korktuklu dikeni oldu barıta ünlerinde de Pakrovskaya seleksiyon neyden var? Bu da niki bir hemen sonlarda kalahizden ki o stansiyaya barahıcımızın toğulur artısta bu bana bir terbiyeler var, ucuna kandidat, terbiyeler kada var, onun ki tutuklar da bu yüzden seriste milli bu kalan. Bu abisini itu juga kita kartista justru. Sitinum pusat sebagai amaliyah kayu kira bisa. Ana şüphe sılaka da setinye ağız kıyıda. Saka hergen dokustayda
картина галерея арылыбыта билген ол галерея фон биһиги ымхыым диэн билеби ити краеведческий музейга онна кыра хос бербиттера онна туох бэбит сахарин художниктарын картиналара сигир художниктарын картиналара они манна калан эдеби дибутчан онна самай солталаага Третьяковской галереяттан сахаригер далахкен картиналар кэлбиттера олар билигин даганы ымхыымна бааллар самай сыналар экспонаттара ото оно чурорсубуттан билген турар Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Юнускай, онна этилля сахат эскелигер үлэбиһиттен алампа. Онна шүйтлүк көппүттүннапла Алексей Бояров әне бар, Василий Донтьев әне бар, этене наха сағылқай түгеннер, актив материалларынан доқырдаққа, онан bu kартина галерея билген деге билерді курдук ынкым каста филиалынан биттиккен улы арсарда атрат тергуттар музейдик уманна терилибите же оны көрүгүн бире иссе дальше онно бу билинен оғын бугут аттар атты боллагына Николай Бедякин комитет председатель Сапнакомата, Наркомден Раха Михаил Федорович Кирилен или Бастарта, он там был Омогумутун, Ад Омогумутун, Ботердан Гордака, Баратун, комитет народной художественной формы Михаил Михайлович Носов, он подпылила. Инели Паттахана Небар. Манна иди Паттахасага в основном музейлеректера, он эти экспедиция, комплексная экспедиция донора. Оно гирахти барынан уола десне агачыларга Михаил Федорович уола махан уола леп агатын кытта эти арилуга кадахитти бутиги оно быгайып оғардағытта нұргүйдур, оны дәйті тәпсирінен Русую сколько себя помню ден, моим первым учителем и наставником был мой отец. Помню еще на родине, в Мичуре, у него была целая коллекция. Правда, это были репродукции. Он там Михаил Федорович Габышев, оғардағыттан эти репродукциялары мен комерын туғынан Бедактикарлы илмекситилер кия, бейтон нук комуяр, коллекциялерler бейтон нук айылгаттан аналлары, комуяр. Онтан комуяр ен шүрбе тоғысыллаққа сәтинігеді. Михаил Федорович Москваға барарды көрелікті. Умнук әмтәлә. Ол кынан маран манна шүппаға сыллақаттан біле Максим Кирович таққанен Тиска деп аспыда. Онна Михаил Федорович әне анау кейінен абыттар, қастақтылдың тіне күтті кәпсәппетен баратын сұрынан донос сұрыяртына, олаттан диктонуаз активті қалан қалды деді. Оның онна барар әмтәлә. Отын дегенен итикімләғі әдеріттәр, олық здоровияларын қаныстараққа үләптірімдімігер әлбәқ келді біті. Оның әмтіне барар, онына білден бұрыр açыларға паспредстваға Максим Кирович бар, Намосов, оның жібіләстік болуқтақтар, оны тиен үргітті онтан совхозный институтка yerinen ondan ögücü aspiranturaga baran bihi yol butugarca iti ulaqan doktor professor polar soğudugar ittennaga diye. Bu iki oğlun ona terkenin Kseniya Nikolaevna'nı kıttı. Moskvaga tüspet tartışkalara.
Онно отут суллаакка эхилигер болар болмага ди. Дубу кини иетин наха үчбейдик саныр тергатсынная наша бабушка диет, дорогая моя мама диет. Олох туох таганы истимник саныр иете саха болмага ди. Оттон уола дүнүнен да курдакка онно ол паттидис браголлубут тиге олагатын омук onu ol dedakka samay tünçilge kaptıyra ıtıktıyra iyede. Bu yetin tuğunan eniye erektas kapsanlar bağlar. Otutullah kazini ikkisiyenin ilge beyte ayırnabız Moskvaga. Alakayda onu kodot ebit onu barakotka bile ileri yörenlik boğalar matrostan köptehen palıbı emin suya dedi. Onu kanna hicirinden Bartigar jongo serjaga naha sebileter gitu. Perpara Vasilyevna atau Moskvaga kini iki seren kebumbutan teater kebolun muzey kebolun onluk sejar. Jadi ini kenan berdepan atun gila poster bola aja. Ani senere ini buka kanakta ini kita hajam bo kita kila hukum kita. Romantik gila aja warna alifnya kode dua dia. Onneki çokça oldular onun gibi. Kurupkatın kurutun hizleri ona uola kendine kata beytin tere ikulunan var. Sakat olunan sepseten kineko var kita ondan sakatın tolun yakayo fiyodorus kahan da umurlar taka. Ona bir sorugar uolugar sorubita da niye Лев Михайловичка tuğun напиши хороший портрет драгоценной бабушки Дед. Онан bu sene Лев Михайлович Эбэтин ити оролго нугуджарынан онны капты. Ургуйдабыса эле ынтымына бар. Онна Лев Михайлович акторынан bu sene художник боларгар Эбэтин не жүкдә тугу kıvatın kilerlikleri ola. Ola siyede kurutun ruhidurun kören inniger tuğamit ihtimin uğran verildi. Onunla ruhidda dedi. Ondan siyene bitti onun vakanlı bir onlara tuğar kıta heccar partugar hizmetçileri olmayan ağalan verce kadar oğutular kötüren ondan oluğa onu gören üyeren serkeksiyen üyeren artılar. Kesinlik üyelerden bağlar. Cevapları neydi? Bu davşakta bastan diyen olarak hizmetçilere Sadova Spaskan Ulus'a 16'da anlattan üyeler bilerden tarifleğet manna bilgi paspreslavı tarihte onu bir hosta olaraklara bir hosta bu yerler onu olaraklara benim beni aspirantura anlattık internetten adı aspiranlardan ama hosta gösterdi. Anı onunla tutup bu sanatçılar var. Oyunuzda yeterden kıta diyen enne eti Sadova Spaskan'da olaktuydu. Onunla ağlara doğurduğu olanlar oğullara niye doğurduğu oldukta iyelere niye onu Lev Mihайлович daha şöyle aktar kurup bir gönüllü diye işte bütün ağalara daşa ılarga şirket septi diye tuttu ondan bir sağ sol ettik oyunuzkayla hasılayda da tutunağında ayılgağa taksan sinyalarına da onun bir kohu komuyoksun manna oyunuzkayda kalektere diye. Ne kadar olsaydı bu dağışakta onunla oyunuzkayda diğer getire diploma kutlar oğula gitti oynayıptar. Bu da bu hadiska Коловрете Москвага совхознайда bu aspiranlar hizmetinin bu. Moskva'dan eğitilen korkutundan okumalıyor adını kimde bu yollardan kimde bildiğinde. İki Mikhail Fyodorov içinde olarak
İşte bu aspiranturatın bir kere Барстойлар научно-исследовательский гемграм баран совхозный институтке натылларды. Онтон бу аны аспиранны гәһиттеринге бу чинтиерлетинута. Онна бастан младший научный сотрудник, онтон старший болар, онтон аны бир отделы салаяр болар. Аспирантура кәнеттен институтка үләгә халларылар, онтон оты сәттәһыллааққа диссертациятын көмүскән кандидат сельхоз наук болар. Пахай. Атаку болотно. Аны кысқы слайда. Типече болот. Төнти 937 ототағы сыллааққа Михаил Федорович bu bütün союздагы научно-исследовательский институтка барар экономика сельского хозяйства де он эти должностары кебаула аны туран итилген улахан фундаментальный труд монография бурья экономические и организационные основы свиносовхозов де он бүтүн билген барын билбесем оттон фотостанга барыка оло фундаментальный улахан монография но сурибут киһи ол монографиятынан холобра доктор наук болар гатта. Онон Михаил Федорович эти монографиятынан тимелезе академиятилер его доктор экономических наук болар. Икитемиттен конкурс ахан кафедра салая образа экономика и организация социалистического сельскохозяйственного производства на Московском зоотехническом Пушкин Лиховом институте. Ondan ana bu üleliyken profesör bolar. Bu üçüncü bayağı harpıska manna ki şöyle seviyet bola turar tudular bu Puşkin Lihовой институtuga bu institutga yine uzunluk ulaşacak. 10 yıl sonra. Manna güzel sigareti Pyotr Alexandrovich Malkeyevich var. Türkçe bilgiler ehette ve ortaydan kolobra biri etkaka kis süden ererin silinler bitkili diyen emiye bilgiler. Fakat iska emiye de bu kolektivi kolektivister iskada bu niye itu virgül dan jam kita waktu ana seri jamlarga seri nilakiniz Orta Aziya hizbida ona ular ro'yxatga yetdi seri sağlığının eline ondan onlar hizbidan bulunan biz suruklar bululardı o kırada bollar otobüs surukta bollar kini o seri nilare olağan sürdürür üçgey suruk o aymaklarda var kopyetin emniyet yetkilere ondan Samarkand'da en sözlerin bu Orta Asya kültürasın iskustrasın ne taraftan kötüden tohunan sürücüdeki ondan bu seri hağlanıyattan da bu da bu şartta kolubura barı Arapsarda kıymetlerler ağalara institutun kıtta Orta Asya'ya barar onu kıtta beytin kıra olun Mustavil'de barar ondan iyette Hırgara Vasilyevna, Kargana Kseniya Nikolaevna onunla Ulakhanı ola Lev Mikhailovich Sakahirberttelendiler. Lev Mikhailovich Karaganan oğul dağıttan melke Ülümüzüne ağırlayan uldatlar okunan baran kini seri hağlanıyattan Moskva Abaronlukiler barı stüdyenler kurtarınca onu noğur götüyle iledi gitti okunan baran sekinde konular çoğulta ikini manna olada tuğunan uğuz olunan kallağı diye Sakahirber barında sekinde konular
социалистическая якутия уругуя ара баска уругуя буго таксыбыта оны манна калераттан кодолмуттар да жекөлелер олох наха айнылашып үлелерде токсус осколага уругуй оны текстильне учуталынан үлелерде кимете онно манна калениниле Москвага художественный училище йөрөмдө. Аны туран де билдерин куртуп жөрдөнөс айдакайдасыл сылы быйыл элбактын агынныбыт чурапчы көһөрүлүүтүн багана агымонсыла толбутунан онно киһи аймагара буолбата биһиги де самай итилдер самай байбыт кулубра сылгыларбыт онна ынактарбыт эстер улар эстер симельер кутталлары өскәбитилер бу Илья Егорович Михаил Федорович көрдөспүт улахан ученый болду элбәттә улахан тимчиләре үттем дойдугар көмөләс дия. Онуттан билдән турар сора хороктор Илья Егорович болбата деген ден нөккүлә хатабыттара окудан баран манна Михаил Федорович кастогургун копията бар бу Илья Егорович тогургунан onun bollarına Allah gördüm 100 yıl küçücükten kimler bu manipulanlardan kapsattıklar topluluğa indiğinden kaliyaktağa gidip onduğada tabulluğatar onu koyduğunda ona kasta dağını paradigar Iliya Егорович'ga maksadan Suriyer duydular ömrünün bu duydular kumlehar bolluktan долларов. Будорат дальнейшем поддерживать связь со своей родиной. Искренне благодарю вас за предоставленную мне возможность побывать у тебя на родине и участвовать в разрушении жизненной проблемы моего якутского народа по развитию животноводства. Эти мусустар төрдөн сылларда сурыйбыта бар. Оларда кене олунуга кәлтілер, онна мусустарга манна улустар кірiyehidden наха әлбәқ үләне бейттан материал комунан сөз ағытын дерен баран тәнлөргер Илья Егоровичка. Илья Егоровичкіне әне сүптәқ чугас табары әді. Онны құсырияқча. Ете ол көрден өтсіллаққа үкері көріоң. Бұл Нетин Варвара Васильевна кытта, она олун Лев Михайловна кытта. Бу төртүнчү жылдарга манна келерге тине бу манны дүйнөгө биги коддоктуна билмектин деп окунан баран Михаил манны дүйнөгө Нетин болмагана тине дойдутуга интүгүлдер, онны сегил бирге итилдигит братта агатын аймагынан Илья Васильевичке, onu da inetinler yoktur, kaptallar üşüdüler batta, inetin şeydi korun diye, anne soruyup hasta rugalar. Otan Lev Mikhailovich de etildiğin kurtulmanla ülelir. Ona ağata kaldık, etinle istediği harfiste var, hem de gördüğün yoksullarca. Ровно эти олоньюга агата калер, олоньюга төрдөн төртүллаакка Лев Михайлович баската персональный выставката бола. Эти ночча театрга, отчыларга мас театр, онан сүттә эти кайтагара киннетке бу өйдөргөр сыналарга халдык сыл. Онан Лев Михайлович дейтин актыйтынан ойымсайган аха мактанар. Kini niye hasibelen, kini min talamның көрән,
Ayağın da kızılını bol gençler diye onların daha maktana sanıyorum diyen aniye aktiviteler sonu gidecek. Bu şeyleri de işte bu sakaylıktan kalan bara Türk'ten çok sıvlakaca Mikhail Fyodorovich bu başkası tikete taksa ona Angel'ın Ilya Igorovich bir kurak sürüyor. Ana bu kiniga ruhuya barata oğlun Lev Mikhailovich ruhuylara. Ondan o tiyin 18 üniversiteden geç sıvlaka doğurdular İlkleri şöyle hem de bu hayan bağını tutup sılgını işte ekonomist tarafından öğretecek kanalı diye. Ona kolabora iki çok kırıçan iki negativer sürücüde var bu sılgı yitiğin kurduk bilimli kemiye sakan orotlar tohlap tohta suak diyen tohta dakika tüyü eğer onu ulakan ötün küçlerin daha esnakka kirlilerler bu ele soğuk yitiklere kendilerine bilgin robotlar konular yani Suryanlar üstte baktıklara o kurduk sakayırıktan iki günü beni ugan duranlar Mikhail Fyodorovich Yumsen çocuklara kolabora ministerse hayatın ministerin toplayıcı Сидоровке, она зоотехник в Южной. Вот. Михаил Федорович Оваксин, хайта-ден, амбастан, туго сылгыны итер боллаққа ол келе, ахатаңа ден болбата, сылгыны кызыл армияға ülkebeliler çöptü be her güne üretkilikler temin gençler politiklara elbette o kadar bu yollar Mikhail Fyodorovich ekspedisyon materyallerin gören istemeden daha sergileyip kaygabı etse onu olduğundan zeytin kiliketler tutsa kabul bu şekilde arka kurdular. Onun niye sürücü etse. İşte bu iki kartta kanan silkibutlara, kanla baran üyerekliklere orta halıma bir kıyamsal sonuçlar ölüyorunda saatte işte kanla bağlılara bağlı. Bu bana barışın ruhcabı Lev Mikhailovich Gabushev. Bu ekspedisiyede Gabushev начальник эти чудинок генеральных бар Тарабутин Александр Яковлевич Яковлевич по заслуженный деятель науки я собственно поставление мастер заслуженный деятельность она будет баталья не шоуде поводен бар я саранемка врач это барыта tutlar değerlerin İdelerger verimiler yapmakta. Böyle iki gün ilerledik. Bu sakalattan niye kıyafetlerin başta bu uçuyorlar papo. Senin nazarı istedi. Bu lezzetli zaman arayakta bunları ne kapsılar bağlar. Yana havasında doğru olumsuz çiftlere gelere bu manlık masumlarından hicibikler üç koy bayi aktığını soğuklar hallar tepeden Mikhail Fyodorovichduğuna anı bu Mikhail Fyodorovich Gabushev bu ulakan illetin Suriye'de daha elbette üyerektik ilmiki taksıbıt Tuhpar ayetler kimigelerin ibaratın rukut ede onu kolobra bu mana da ecerinden
Сахалар самые древние коневоды, и они сохраняют по настоящее время свою исключительную любовь к конюге. В этой жизненно важной отрасли отражена вся прошлая история хозяйства якутов, многовековая их борьба за освоение хозяйства в условиях сурового северодия. Вполне понятно, что еще до прихода на Лену якуты основывали свое хозяйство главным образом на кочевом табунном коневодстве. Это курдук шөпкө этилибит доллара. Эссе бу те ыгыактары сылылıyor, ыгыактарга хылжан. Бу хатыскалары көрөлөрөн биле уус алдыннары көйү ыгыагын таныйгын, онно бу грамматическая кинетигер бу аттарыгын балдар ите, онон эти кинеттен эти хатыскалар Михаил Федорович кинегетигер кипиттере жолтай. Аны бу не ыгыактан ылылыбыт улада көйү ыгыагын хатыскалары кумуш тыгынан турыйбыта бар. Оны елки жөрү угнабуа билген не олох бу саха сылгыта тох бар маннык кыйыс условияга олоротва тегине карыстырга эмтеге барытын сылгы берер ден турыйбыта не бар. Элухана округа иттите депутатынан талahıcımda ondan hıccan kini okulubra bölüğüme gen ottan burtuk sirip olmağa değil. Ondan naha çübeyini kinilerini buruk gidedik. Alok Madrid'de yapıltıyken bu kinilerini görgen bulbatımız Afrika'da da bakıyor hicimlerin beğen de bakıyor hicimlerin. Okudan baran bir ucunay emiye Mikhail Fyodorovich Gabushev doğru Omahan usulay aktivitana iki niga rukapihin o bir чиновник yok ugar sirgen bu debit. Ondan şeydi kurtarda kabağa kahın gösteriyorlar. Okudan baran sin balat çeken bolla. Min onu bilen baran kaderitten izulahan kurtutun dağına kurtarda dağa da bir dağa dağına Юрден тетте Аллаха заслуженной деятель науки и ассоциировался, она трудово и красное знамя ордена. Так и не ходит вчера, и ты барыта по ссылкины и дагин ссылки тугунан ссылкины комиссию үлети нихин. Элбэх кегилелерде параларын награда түһэтиктерде абынан баран Аккас элбэх Аккас кэлтигетте. Онан Михаил Федоровичке бу хайдара кинети комиссияна ахан бу маннык аты оннеси уорчаны ылбытыгар эмне туспа үйөрүү. Жера? Аны бу кинегете kalın da kalın dilinden bir kimlikte onu arastan aras cebirisinden olak daha kapataktıra durduğun toğusullarda bu kimlikeni Avrupa'dan bu öğretmenliği bağladığın ulakan uçonaylar suruyduğunlara olurduğundan saka herileri de samay kuharın kimliğe samay esse barahatan неграмотно синен сурдуктара не бар. Онтон Михаил Федорович Эксан монографиятын иккитина арабыта Якутская лошадь кен, онна кормовые травы Якутии кен. Бу билген даганы туганар кырдык дойдутугар бу сылкыны даганы биги манны оппутун yerden kiyaha oğlu doktor nahana adılak kinigeler. Bu kinigeler baraksatlar yiyen tekte hıllakara kunçirin gördüklere. Ondan şiddu köprüt oğla Lev Mikhailovich köhüle ağaçta meşerlikleri geliyen ağaçları benim ağaçtalarda var. Köhüle ağaçları
Ehin rahi isten ağatında tuhunan, tilge tuhunan, olihin tabaya kiniga sigela mayu kishon kujen suri bitanya barata ontan kinige taksubutigar ja gabasat kiroi nagalah ketingkejen ampare agadabizgar gengi jenyo huri pitata anutran nahanagana sotta jommutjen enyo huri pitata holobra bu Яхидатахулаха ищущего весом полкудабир. Добровольного хождения состав России, ген Улахан Браханев, Москвага, Амбастан, делегации Бarbуда, Кенеге Бава Таксыбута, Олонна Бутинегалес Ехе, Пилятагастарета, он и самая помойра, Михаил Федоров, О Браханевка, он Патахтарета. Все, этим кен бах. Онтон bu Yakutskaya Kanivodstvo вона избранные трудиден. Они эти монографии заттан ыланлар bu 6-10 Алексеевларга Сабин уракта хардагана итинник тахаты тиктара яра. Иккетенчек юлларга. Отчолорга ТХС министринен Дмитрий Федосеевич Наумов удалилета, его диктик и билген билге народной совьячего болбуда по Аллах быйыл отақтағыда. Кене әдетінен, кене турорсутунан, bu Якутское коневодство ден дабышат кенемета толору күнсеренде көрбіде, конференция үзділігіда, эти ярмарка бага болбута, анан өлөхмедан таганы, бүтүн сакайра таганы, Дмитрий Федосеевичка туманнык жикти кеһе чулуу кеһе атын үйетип битигер улаханнык мактаньяк тустаакпыт, онна уолап устап аксабытынан агадан ары этеребит. Конь меня вывезет. Пока есть лошади в Якутии, я спокоен за свое будущее. Он все так питабит, манна дагатан это кахубабра Михаил Федорович Сидейтин юбилейный работа, bu карантин булган меня эти экспедиция сагаламык күнүн юбилейлери мне ыргыйдак көйи сылыгар билген ятрахын үтерди. Bu elbette terahim oldu. Kulabura iki yıldan önce Ulakan Kampanı taksibıtın kendisinden kulabura işte beyim yübleyin ayı, onun ekspedisyetin yübleye bolağın ayı Nasyonalne Bibliotekanı kıtta, Nasyonalne Arşivi kıtta, hayanda bu manlık kostümleri teriyer etibit, kine adından galeriye kazananı Hastada bolpuda ona oğlum Lev Mikhailovich jubileylerge emniye ölökmeleri de kostümler bolanları da okumakta dağına tepkir ediyor. Attan kök barınan bu canlar bu yerlerden adın üyetilerge sen klasının ileride buldu. Bu историческая идея национальной библиотекага şöyle kostümü bolpuda genetikler de bağlıları da, ekonomistler de bağlıları da, uzmanlar, kraliyetler, onu da diğerler sözcüğü ağatın da oğlun da belki bilir akademik Afanasy Nikolaevich Koçukar kolabora bu manlık kimçiler de kayan da bu rakka barara bolla kayan da falan çeksen barat eder. Diğer bir sorularla Михаил Федорович Гаршов bu Белоруссия директорынан талалла, ondan niye научно-исследовательский институт животноводства дем барыта, ondan талалlar. İkinci Михаил Федорович Улахан академияга әмия ходатайство үгүттерде, академик боларга талап берген. Ortaydan ki ol iki kinigetin tahar bakkanın bölgüta sakayırıyla sormasahı tibetini Türkiye Soyuz'da naha bilyak uçuğuna istedi. Ondan
бары кене кытта тоҕордоҕор дьоннор билэллэр да бу Михаил Федорович отутут сыллахтан наһаа дикти тугу комуйар этегиэн коллекцияны буону буола нээнэ даҕаны коллекция буолбатах Западной Европы, Арка Европа тиэрин. Ону тоҕо дьэтини булан комуйдута эдиэн. Оттон опсай өйдө бүрүнэн, опсай суруйутунан ругуйдутталааннаах уолугар Львоваға, Лев Михайловичка, соны болары сағалабыда дейілдер, оконан баран араханлық болбадақ болыла, кені Свердловскай курстарда үйерінеғаттен, Марин әден астыдың құрдым, қолыбыра Александр Васильевич Чаяновы, Николай Иванович Вавилов кооперация өттігер наға жүгей түбелерді, опытный станцияны арьерға барыта кені әдетінен кені проекторнан болбыттары әтіннеп ұлу жонығытта алтыға кинерттен үйерінен кинерттен қолы бұрылар, аны самай декті бұл екі дие олық наға бейлері эдер дәхтірттен әне коллекционерді қолымыры бұл маннық дем бар. Тегінде 910 сыллаққа кооператорда сиестері болды, онына Александр Васильевич Чаянов, бұл өпсе дектігіге ол кені экономисері бұғытынан болбада, кені өсті Москва тұғынан сұруйдыда бар. Москва историятын, Москва версиен ақтылдар. Бұл бәйлері бұл маннық Kolda soğuklanır, Irak'ın yollarını yüzde kurduk, dinledim. Oba kadar derken okumuz çok erkekçi talanda. Yine onunla ettik, mecenatlar, kaderatlarda ettik, oğlanısızlar. Onlar der, mecenatlar, yılların ilgi salgır, bütün gezdik diye. Россия – дочь западной культуры, и для нас особенно ценны эти живительные первоисточники, которые питали эту культуру. Дейті болағына графиканы қомияр, тоқты жүгей коллекциялаға бит, әне Арка Европа тені, оны отып сылбаққа қайылларғар барыдың Бульджанов бұттар, әне күнан коллекциядан я Ирахам жылғалақ, нейдін сылғығын бұттары тоққа Орта Азияға, ондан білден тұрар Вавилов тағаны, Чаянов тағаны ұтылларды урақтан бұттары, оны білген санан көрдіққа өте отып сыллаққа Чаянов тұтылдан барарын, үлетіктен ұлан барылдардан Михаил Федорович Чаянда істен көрін арбық бұлықтар, оны бұл ұлу ұчылдаларын өтік тоқтарын кәрестерін де қағапту. Ондан ұла сағалабытта болуын онына дейтін кені бәйті кені қомыярға бәйті бағалақ. Аны Михаил Федорович сақалу оғылытчы білер, нұчалу оғылытчы білер, ол жағынан үсі немес тұлын білер, немес сұриятчыларын оригинал уларын немес тұлынан ағар едік. Ити барыда бәйдің бағатынан, бәйдің қаланынан, жоғырынан барыдан кенесі кейер. Аны үсі әбейден кене классическай музыканы наға сөбілер, наға бақан коллекциялар әбітегі пластинкалар, тоқпар көріктер. Аны бәйді әне романистарымен олғыр едік, оттан Лев Михайлович ақтарынан ойынскайдың кәпсетал оранлар оланға туғынан кәпсеттақтарына етке оланқаланды ұлықтарын сөбәбіт. Онлық, дикті дәбәт аланына. Эти үчбай бәйдік үләлі еддер әне де білі кенегеген тахарықты мен Белоруссияға. Онтан Үйелген балаған ең бастығы күнігер көнді 900 дейін ағы сылдаққа операцияны көйен ұлдаққа өдан қалақтыр. Оның ені болағына кене күрутын бұл сеналақ коллекциятын
Кайдах канарын тоҕолета ханаха улааттаха ди коллекцията холобра аңардас саха хиргер диэтитнен үкүрүтиэхэнтэн такса диэн бар предмет бар картиналар эре болбата небер иген ону сахам сиригер диэриэн эте диэн улаата кини доҕотторун кериэһин сыттык керестен эне санаана харбы куулуохтаах холобра Максим Кирович Амбосов, Платон Алексеевич Союзскай, бу саха хиргерити картина зал арьянна бу саха иччата олох маннык музейга хылдьан сайыннын үйүнүн талаанын жоғурун сайыннардын ден санааларын онун син бир санаатыгар тута хыттаа ди онон каян донну сахам сиргер диэриэмете диэн оннук доҕотторугар даганы диэкэрдэнигэр да этен аһарарыгы баттыбыт бу аҕата өлүөн эре эмине олсул диэн аҕасылбаакка Лев Михайлович хасымыттыл буолан баран самай багатбыт багатын толорон Лега устабаттыта онно хыдьан кини выставкалары терияр каннык дерегда кийен искусство туһунан капсир аҕатыгар сурук курьяр онна аҕата өлүөн эре эмине хуруйбут последнее письмо диэн аттыыбын онно хуруйбута баарete аҕатын наһаа таптыыр онна минен курдукпун минейиха наһаа майтымыыбын болбат туо диити бiro оҕо курдук син сааһыттаҕа дьоттулорго наар аҕатыгар туоххам аҕатын холобурунукка тыһырыдьар киһи онон бу олга боллар ити охоронаа кэлэн успейдаан быраатын кытта уонна ити быраатын кэргэнэ турар итинне каатыска бу маннык хаалбыт сыл буолан баран инеллере Ксения Николаевна олар онтон туран ити диэкэргэн Михаил Федорович иҥэтэ уолаттара кэргэне сурук курьяллар саха хибигер онна бу коллекцияны аҕабыт туохха саха хибигер диэрэргэ диэбиттэрэ диэ мону бу холобура туох бар протокол бар обком бюротын киэне балаган иин отут күнүгэр диэһэн тоҕус сыллаахха тахсыбыт онно сурыйаллар заслуженный деятель наук Якутской ассоциации, доктор экономических наук, профессор Михаил Федорович Гавушев, уроженец Алекминского района, десятки лет занимался коллекционированием произведений западноевропейской живописи эпохи Возрождения. Собранные им около 300 картин, гравюр и скульптур находятся в квартире в городе Минске. Перед кончиной профессор завещал свой многолетний собирательский труд принести дар трудящимся Якутии. Супруга Ксения Николаевна, сыновья Лев, Густав в письменном виде заявили в обком КПСС о готовности сдать коллекцию трудящимся Якутии. Покуран баран бу үстүактар кеннерин диэрэрген онны мие эмин рассаҥалар тахсыбыттар эбидин олону никиттен габышабы утары үлелээбит жоннар немие бааллар эсе олон боллагана кини табаарыха народный художник, скульптор Заир Азгур, это Белоруссия, Суркурья Борисовка, первому секретарю Якутского обкома КПСС товарищу Борисову. Я бы вас не беспокоил, если бы меня не волновала коллекция замечательных произведений эпохи Ренессанса, собранные моим покойным другом профессором Габушевым. Эта коллекция не является случайным собранием, она собрана
по искусствоведческой системе как по датам авторам и школам. Однажды в беседе с Михаилом Федоровичем я ему высказал мысль об организации музея для народного обозрения. Профессор ответил, что он давно об этом думает и эту свою мечту связывал с родной Якутией. Мне думается, что удовлетворило бы не только его друзей, но и широкие массы трудящихся Якутии иметь музей западноевропейского искусства в Якутске. Тем более, что эта коллекция представляет из себя собрание подлинников реалистического искусства период расцвета западного искусства. Онна битен бу музея тинаатын дейін дейбіт, мемориальный музей тинааттабыт. Габушева, имени Габушева дейбіт, которого я считаю не только замечательным и широко образованным ученым, но и выдающимся человеком. Фитильник. Ол доволлар я комиссия рилля, көрüyorum. Комиссия боллана нахакаланна художник, художниктар союзтарын Талаяр Михаил Васильевич Лукин. Оны гытта бу Белоруссия музейн директоры Елена Васильевна Аладова, народный художник Советского Союза, академик Заир Израилевич Антов. Бу манныктону аныллар, бу маннык министр бригадирин барта бар. Аны туран комиссия болланы ити үлети неген көрөн каян баран эмне сурук курьяллар министрге Герасим Васильевич Попов министрге чолорго. Мы пришли к единогласному заключению, что это собрание произведений представляет из себя большую высокохудожественную ценность и может служить большой гордостью любой республики как музей. По словам Габушева, за всю свою жизнь он потратил на это собрание около 2 миллионов рублей. Мы не специалисты по денежно-материальной оценке западноевропейского искусства, но мы глубоко убеждены, что эта галерея принесет якутскому народу громадную пользу воспитания высокого эстетического вкуса, больше, чем затраченные на нее материальные средства Габушева, который завещал свои труды и коллекцию художественных произведений родной Якутии. И некоторые примеры мне офицер музей тербияннада ден. Она бы как-то сказала, что дети Белоруссия, летчикара Белоруссия самолета, атыртара игар. Тылынча 906 жылларга bu ne история киректер жикти аян тоде така министрден Якутскайга прямой рейске. Аны коллекция агуан оркуття агалтыктар бу лордман денете бунита токтара хамандыктара. Оны тегабышап олыктара тураллар. Аны ол келем баран самай диктиде ден бу иди атактара игар 6 жылга келер, онна сыда кимде кинлер иппа бары куттаналбар Западная Европа, Штаттар токтара айыллары дейби курдук. Онан Лукин онна чолорга музей директорун тобиярыктар бу Петров Виктор Григорьевич сурук курьялла, оны кытта Крылов Евграф Михайлович bu 2 yılı buğa sıktılar yani. İnnetinden bu ministrde kuryanlar de emniyet uğara tamtahın taksak, innetinden olunyo çok kuryanlara olunyo 17 günügar 6-12 yıllarca ambassador bu выставка. Он тогда полностью болбата из коллекции профессора Габушева держится. Он оттан икинтен ула дебрикастер тақсаннар филиал именден аттанан онна директорынан Лев Михайлович аналар
Bu manna kaçta harfıstalarda iki Gustav'da ne edep cepheden körahıcığı var. Bu kadar bilgin parata galeriye bağlılar. Ya. Yandan iki altı ortalarda организации Якутские филиалы Якутского республиканского музея изобразительных искусств, коллекции профессора Габушева Гентакса. Bu banda sektörün toprakaydı Urukko kazançıysa giydim yerler. O kadar baran ondukalara arazi проблемы деньги. Наха баскалан дертаханнде эмне тугусу дога эре догоннан улаллар уонна ити тух арыллар наха чугай бу кытты коллекция хырыхаттаак диетер бахары буолар окунан баран ати арастан өзмөннәһин уонна аттыгар улахан диелер тутулланнар бу дие Агуан Джетсулла капитальный рубонга ден сабуллар, уонна наха турар, каян олокка киддака, каян өрменнамакка, китинче сеттер хыллака о тутулукта. Эрмоннанан ити билген дихи көрөбүтнен кораппыт самай дир кырыгыбай диете болан тура. Аны Михаил Федорович атын өлүөхнага Бастакы нөмерде ағыз класстағы осколаға инердіктері, оны дүйіз тұрордықтары бұл дүйізіне историялар, тоға жетекқа сақылақтан бастакы үрді көріқтағы скулттар, қағалас көгілірия тәнкөріктер, Семен Афанасьевич Горов оңыздықтар, наға жүктер қаланнақтығы, открытияға төл өстіға үйді көті бұғы болмаға дейін. Оқыдан баран, сотыру болан баран бұл оскола ата қайдері Сімәриян қалы, Ақтылдыға қолар, аны қолағына бұл бүйіспұтын тоқтан кіргенді. Дөл бұтывар тахаран бірі қайдары интуитке. Көтуйті қарайыдан уаққалар бұтан қата еп көйтулақтыры үті бейлері тұғыран білген бұл мәнлік көріңіне тұрар. Бұл мәнлік, центр культуры бар, интуитке. Онно знаковое место болан турат, это хиттері. Онтон хитбе хыллааққа, бірі олонға үйеғын кенеттен ити центрға музейная комната имени Габушева Генарылдыда бұл манна не тұрорсы бұл, кирді көрсет, ити народный совьятчыбыт Урукко Хозяйственного министра Дмитрий Федосеевич Наумов. Довольно был кинеадын уедики. Билеген галерея зарубежного искусства имени Михаила Федоровича Габушева. Она указ Штуров указанан премия лохтамыша музейлериктериге. Оннан Ваганковской клубыға Москваға тугун көмілігі туңоғын натуровный памятник. Онна кенері болбатақ кәргені онна ikki ола онна көмілігіктері. Дағаға бұл галереяға көліғыт бөліне ремонтанан баран арылынна дұбарец олық наға жүгей. Манна Тевурбостол Боланавта, Михаил Федорович Габушев, время и окружение. Манна искусствоведтер даваллар, ученыйдер даваллар, журналисттер даваллар. Хайдара истин байыдык көрсөттүлүк бары даганы Габушевы атын өрүп кылдынна, онан чин уақтай көмөннөн хайдагара урут ыйдылыбыт терәһиннәрдәгән бу терәһин хайдара ари тердә болбаду ари тимчиләр болбаду дигәннең килдибек кебекләр саналыгын анан докладлардан тахсиктар әйтәләр
Ottан min Mari napıcan kurtluk şilde soğuk bir hapamı yapın. İkisi ince iki ulaka çüz. Saha boğulardan Mikhail Fyodor Aristotelen'in olakanlık bildet etim. Ondan bilgin bu arşiv ona Moskva Minskay kuratların aktiflerden nausnay tercihlerden yon komiyan sin balatça bay dokumenleri buldum. Onun kayan kini tuhunan kini go buruyaktakan diyen daraha etkilere onu tabulundan anlatken öse bidin bilgin bulatan Alexey Soyunskay adına muzeyci bile gittiğen bu iki John naha istinlik sizden naha çilecek doğurduhan olantıklar edilgen eniye kolabore etkenye bir sağa süren ondan tuğa mittabıldığı gen sanıyorum. Malbayın istifiktiler bahıbaları kim bu kadar